balot pohon ko ano pod. Kanang 360 na pod. Ha? Kamera na po. Sige, tara. Molection man. Si Giselle man na oh. Oy, shout out kay Giselle. Si pwede na. Valdez Pinosa. Kay Giselle Valdez Pinosa, shout out. Shout out. Agdahan sina. Kaya nainat ang kuwat kamera. Bao. Uy, kuyawa po katop ng parang bok. Paano ay? Oh. Kiwi man. Arribo National High School mga kapisdak. Shoutout sa inyo mga bossing. Ha? Okay. Shoutout tay.